TV West nehinda ni kutangira aha program y'obuhingi n'oburisa. Omuhereza wawe ndi Ivan Tusiime. Ehururu y'omuhingi n'omurisa w'omutaano egarukire busya kandi omuhururu twatayayira ekaya Abbas Yiga erukushangwa omu kyaro kya Kabarungi omuri Nyabihoko Ntungamo. Ekeji n'abahingi b'omwani kandi nibagumizamu bari sente, embuzi, enkoko hamwe n'ebindi. Ogwo murimo nkagutandika 1996 nkaba nazira emwani konka kunayika aho tuzagera katare munonga nazitemu kwa kuna beningania na mukodemu wanje namweta Edrisa Kakoza angambira kugumuyambire kukonjesereza ntasiya ye nananye nahora ikintu ekyo cyanzamu nija konkani ntaha bombo achoma cha bakuru banje bagisabu cyo mawanda nkwenkiza nkatandika mpora nanakantu kake nkemti 200 nza kwendeba kandi natungamu nyongera kugira mu kimwe nkaguzamu myaka 15 ehwiri ntandika nzo wabigirwa ngashanga abanyamunuka nibagura wabigirwa emwana zikurabuka kujaza nkuriza korona kofi ngenda nabo aho none atandikire omuri 85 mbyarayo nza kwendeba zo nakazara uka za pikingaje aho nuko nkagutandikira kimwe gukaba umurimo gwenyine nkija nkakora nkaregwa tanka kumpa nangu nipenda kuzana kana n'uvaniro byabe yahangire ndavanira kandi kuna tayira yoje ngitema nanenteze nabe nyino ncendeza farm ntandika kuhinga emwani. Omuhururu nitubane tureba aha bintu bitare bimwe na bimwe mbwene twabanza kureba yaba bine bihandiko bikoreka entasya hamwe n'enshohoza. Nyona muzeyi wanje turi abahingi b'omwani kuruga omunasare bed omukugubyara omukuguhinga mainly okugushoroma na nokugusa notwika aho aka vari addition notukujikomi ebindi turi abarisa twine hente embuzi enkoko na nobume ebikutuyamba omukuhinga omwani omukurebekaje ya kurugo munasare bed kororko dizago nkokunguguza omwani na nokungukora na no mwani okunkuhingamo abakosa bikosamu nani amasharura gago wanda kuhinga je no no keeping records orecho kukora nchigoba ninga tichigoba nka records nasare bed nkomwako guhwire tukatekamu miliyoni 2 kandi twashara miliyoni 5 kandi omukushoro mu mwani twihiremu tanizi FHU tanizi 15 tanizi 15 abasingika shanju nizo miliyoni 10 na nimitwaro 5 so kandi ukibore byo kutekamo n'abakozi afamu average akwezi nimbanye na abakozi 10 abakozi 10 urwashire mitwaro 10 ni miliyoni so mu mwaka noshire miliyoni 12 munore ngo icyo rino ukora nikitambura bizavi na nayo kujya warabinde kwiyongeramo nkembazo yo kubotiremo na bibiro records ari mbazo yo kufuiramo harimo inputs zo kutekamo nga fertilizers embazo yo kufuira y'ubukoko insecticides na kibyono ngati nambarira abakozi na ebikwasa ebimbe bimbarire ebimara miliyoni 20 ejo nenshohoza kuba atandikire kusharura omwani kuri kwingana tanizi 15 basharamo bayombeka factory kwenda ngo omwana gwabo baguse bagongere aha mutindo
Value addition tugitandikire omwaka oguhwire gw'2022 washanga nobusa kushoroma tani 15 yo wenke kikumanyisa nobusa kwekorera ki ukwesera ogw'omwani ukongeraho ka step kandi ukagugoba mu kusinga aho bino gutransportinga oguye gutware rwashamire uteke mu transport baguse kandi ugakoshashure miring charges umwe bakusera ene be yo takumanya kwako kuboriya ekikumanyisa umushubuzi nakwekira aha kandi ashanga omwani group processed akwe esente z'orukwenda yes kikankostinga konka ekintu kya long time investment ariho kukiza kikakukostingamo zija zirugayo bwanyu tuzuza kurwayo murundi gumwe bashanga nk'ekizimbe nk'ekimazero miliyoni 100 nikiba kikukostingire na mashini empinduka n'ey'amaani sofa ngatandika season erikuhendera konka ninde omwana ogunaatiremu na bakasitomazi abiizireho empinduka na n'ebeeyi naatungire yintakatungahoga kurugerera ahandi nasevinga na miring charges nashashura amashanyarazi nkanyuwe omunda nashanga nishashura amashanyarazi kyonka so empinduka ushanga esente zimwe zo kushoza orukuza kuteka omujinde byoma na transport niyo ninyandika aha nsera kandi bijiba gwakirira n'empinduka y'amaani munonga omwana gwabo nomwingi nigwingana hika 40 nibabana betaaga ebikoresa byingi ebyokukoresa nko kuyiga easily ari kutushobora equipment ezikwetagisa farm zo ni nyingi no wagamba efuka na equipment wagamba omuhoro gwagura equipment ezikwetagisa farm zaseka tuwezi nizetagisa munonga farm kuzakuza mu modern farming ekiro nturwanira ntuzamu nino kwenda zaseka tuwa oyinobo nanka busumeni kushara omwani kugugarra buto okwitera tubyukikano hagure kiti equipment omubedi nk'ekiseka tuwa niyo kushara buri obuti obutwa ntushara tukuza kubyara obutwa ntushara tukubyara niyo kuba nekora munonga na nebomba equipment ni nyingi eza farm byone by'obuhingi noine rake yoine efuka yoine jambiya yoine sekatuwa yoine boso yoine anduso itaka ryabo ryine amaizi kwenda kugakoresa kurungi bakagatimbamu ebidiba bina babitamu n'ebyenyanja kandi amaizi aga nigo gamwe nigabahweraho omu kushera omwana gwabo na equipment za irrigation zo ziriho but on a small scale nka twine hibiri nka famu egi eyokushanga famu ya eka 40 nono nda irrigation nka 20 nka sprinklers 20 ezo zo kuhindura kandi zaziri ezenche na 200 nozeetaga biine entina eza zero grazing ente ezi nizibahwera kutunga amashago rwezo kandi bakagumizamu bagakoramu na biogas eyokutekyesa eki bari kugira ngu kibahwerire munonga tubashohoza sente bari kugura enku ati twagire kushanga muzeyi wanje ko nashangire nyo yinakiriho nashanga yazurugireho we amisho yagatire nkahi ahante nanka mwani najya nti no nane livestock neyetagisa kuba ebintu buri kimwe kiyamba kitayi cyacyo no kwate kibingono kingo mu rubaju rw'omwani kigabure ente rugamwa amate oganywa ente rugamwa amashago gayamba omwana okukora ki okukuragi kandi ushanga twino biogas na biogas ushanga mugitekeraho ushanga buri kimwe kiyamba kitayi cyacyo oboine hembuzi ndazo kuziyama amasha orukuziyama nakasente kushashura nk'abakozi tugwa mu mugwangwi umukozi bajya tubenda kuta noguza hembuzi no bashashura muineho bume muineho nkoko ya twatandike nko abwire buke cyakoreye bicori twatubihingire biho byingi bya bitaro ntwose binyansi ebyo banuzimara amizi agutwente nyine mu bideba benda bya irrigation ngira yantu bimwe n'ikiyambe ekitayi cyacyo narugama amizo gahente argamizo gahomwani kandi ushanga oyitirimo n'ebyenyanza kandi mbyenyanza kugira ngo nawe bakwipikira amizi na bayisira rero kurwo mbyenyanza omunte nezo mbyenyanza twine bayisira nanka biogas tukosa biogas tutabura amasha tugiyamu omururo go kuteka kandi agahwamu gas eriya yo kuteka
gagenda gabantu go tuyamubaye serare eyitukozesa omu bihingwa bitu bakombeka sitowa ezi barikubikamu ebikoresa byabo na munonga embazi y'okufuhirira omwani hamwe n'ez'okubikamu omwani. Yes, stores tuzine ziruhaho muka no tikabire enough konka ziruho ezokubikamu omwani ezokubikamu embazi abantu kose embazi mingi kayo munasare bed na nekufuhira omwani so niziba ziruho ero store ya buri kimwe. Omukuhinga n'okuriisa obuyonjo n'ekintu kikuru munonga kandi eby'obuyonjo aha faamu egi birigye kandi nibagumizamu barinda eby'obuhangwa bakatimba ebidiba birikutangira amaizi otiireho n'okutorotoora obuveera obu barikukoresa omu bedi z'omwani. Obuyonjo niyo wakyerevera ningira buramuna washanga hari green harigye heherire tarikubi nk'ekyo kubanza iyo abantu bari mu faamu washanga tutemeremu ebitabo bikakinga amaizi gaguma omu itaka naho n'okurinda obuhangwa. Emiti washangamu emiti omu mwani egi emiti erimu omu mwani neyamba kukora ki obutashiisha butonde bwensi nana nk'ebicupa ebitukuba tukoziise ebiveera ninge neitu watambura tuwabwa n'akaveera koona ninyehandangiriza kandi nibona okoze obuveera kubana nobyara omwani by'ebicupa by'emibazi nitubirinda hamwe tubyosya tutashiisha obutonde bwensi. Obukoryo obu barikukoresa omwani gwabo nibakoresa ebijumisa kandi bakatandika n'okuhinga omwani omu muringo gwa Brazil ekirikumanyisa nibaba baine ebiti by'omwani byingi ah'itaka rikye kandi nibongera bakora ensigo z'omwani eza cuttings hamwe n'eza elite. Reka Yiga atushoborere oku barikukikora. Nk'obukoryo obu tukukozesa nk'okuapurayinga fertilizers nk'okutukorire munonga ati nogenda oreeba ekiti kibe nikikuheereza kilograms 2 konka okiteekaho grams 7 ahari 10 kikuheereza kilo 10-15 ekibe nikikuheereza kilo 15 kikuha 3 kidaboringa so obu nibwo bukugu obu tube nitwega tukongeramu ekintu kikuheereza munonga kikakora kandi ukakopana aronka nk'omwani ogu twine aha hiife gwa Brazilian way of planting futisha tari zingahe ari 10 ariya ekemwe neza hebiti 13 kandi ejempinga ite ya burijo ekemwe futi 10 ari 10 neza hebiti 5 ato kiza kushoroma ubwo washoroma ariya ekemwe gwa Brazilian tugukingana nogo riya ari ekemwe ubwo gwitu gwa burijo gwa futi 10 ari 10 twine na cuttings part of innovation kushara stem okakuza empimbi y'omwani ekakura ekareta emizi ekatoka okagibyara omu myezi 7 gukaba nigurabya emyezi 7 kukaba mwaka gukaba nigurabya nayo ni innovation kuko kare bakaba bamuze bitu bakabahinga omwani akuyanguza kwerera emyaka 7 emyaka 5 konka hati yani nkomwani nkwashuwaringa nto mwaka gumwe niguza kuba gwarabiza kandi gukura kakwera kandi gukwera munonga kandi guna wilt resistant nugwerwanaho abubiro bwa todura kuno bagwita todura obwa wilt nturuga nino mother garden ninza inshara obutaji njya nkona harvestinga nkibushara msharaho obutaji mbutwara mbubyara cheza kububyara ntekaho embazi ariko kweta rotting hormone ogukura kuze mizi gucheza kukura ntiza kubyara mbushweka mbuteka mu incubation kumara emyezi 6 mpaka burete mizi bukura mbuyamu hardeninga mbuhereza abantu baza kuhinga nakateko mu kivera nikamara emyezi 6 ntizakiye mu hardeninga nteka emyezi 4 so amyezi 10 kikari 12 mwaka nimba nika preparinga kakuhereza ukaza kubyara ekiti cyo mwani niyo kikakuhera kuyo mboro bukerekare. Nibahinga omwani nkeka kandi Haj Abbas Yiga niwe yatandikire okuguhinga nikwe omutabani Yiga kukwatanisa nawe hati niwe arikukora nka manager. Okuhinga tuhinga nka family
most of it nyonka shanga muzeyi wanje Haja Abbas Yiga nije nashanga ina mani make nije kumukwasa twahinga ka family uwe niwe director right now mbasakora ka manager kwa niye supervisinga na hata kwika nimpikaho umwe n'abato banje nka season yeri yamani bija batukwasa tukora ka family then tufuna muna naba kutuyamba abo tukushashura ka sente abecyaro na nababirije abo kwezi nagira ngo kiri kutuma bagumana batunga akatare no kuremera aha mutindo murunji umwana gutukushohoza okukira nko gwa nasare bed tujya ku quality matters no kwekumera mutindo omuntu kamuhe kinte kiriyo okicumuhereza no gwakotetire karango ntizera TV West niyo ngo kuwijaha bakurangira ekikumanyisa ngo hine na noriya yamugambire no wakomereki quality ngati umwana ukogo otakaza kuza kusharo kashare bite bindi kugira ngo ndo ikize mwingi abantu ngo bagutware akike gubure kwera kuba ushaka korire bede myaka 15 onka abantu bashine bijo mbingi bagikora ekikumanyisa ngo no kumanyize ya quality abantu no bahekinte kiricho kandi na namazuma umuntu yija wamubare biti yanere biti igana yatware biti igana otaya yanere biti igana katware biti 8 akiza kubuzo ndijo akashanga bitaricho ori akigutwara yake yashanga guri murungi ngori umwana ukaguyankaye ngo no Haja Abbas ngo nimbaso kuyankaye umwana murungi no Haja Abbas nibampe kiricho ushanga kiricho niyo main source of market ogwa kirini ati nkamuzeyi wanje wakakora munonga na bashubuzi bomwani so kuyadiyo yabagambira ati ndandikire cyoma cyo mwana bo nibereta bwerese bo nibija na nekindi namazima amazima umwe mwine hamazima nka cyoma umuntu akireto mwana ubwo kuyagure to kabona ko wagumaha shuware buri mwera nayija nabashubuzi nibereta bayambera abantu ababetorire baruko bahereza emirimo omusizoni nibababine abakozi barukwika 30 kandi bagumiza mbashomesa abantu okubine kwinga omwani abantu batwetorire most especially tubayambire munonga abingi bafune mirumo washanko omusizoni nimbanyi nabantu abacyaro round abantu 30 deire ekikumanyisa babanza bafunaki emirumo bakora cyakabiri turi ekikureberaho omuntu wahinga omwani akabana arabari akashanga ekiti kya yero umwaka gumwe najate bakinga bata omushomesa abinyi tubete mu trainings nzikira kubera aha aba district bija abegombora bija abahingisa beta becyaro tubarundanara bashoma bakora bagena abo barebera omwani ngo kutugurebera omwe buri wina fertilizers ezukwija zitwa turesere twareba hine kari nka grant ntubagambira tubehandikisa tsaroki arho fertilizer zukwija inputs zona bazufunira tubakakozere byapa konka ngo bakoresa social media kurangira abantu famweji ahero kushango eshahe jo ndokika famu yanje through contacts abinji nibizira contacts afuna contact antera mushobora aisha akika na abinji by the unyonka nyondi itaba social media ataba.com nikira kupostinga omwana okugwezire okuba guhinga okuba gubyara Instagram, Twitter, Facebook na WhatsApp abumwe nore muntu yafutere smart ngira kuhinga omwana nkogo ndeka contacts aija tukwatagana mbatwara bamwe amwe babino za famu mwereko ko baragishinga obana ida Brazilian inga shina ndeje ite yakare mbereko ko baragishinge n'abanyampa akasente rero ahingo mwana gweye icyapa tukakitandikireho konka tujye twandikisa tujye registeringa company Abbe Foundation etu hiro mu izina rya muzeyi Haja Abbas Yiga omwaka gw'2020 nugwo mwaka ogwabagumire munonga ahabwa COVID-19 hamwe no kutunga omushana mwingi ukabigira mu cyarengizi ekubanze kero corona ya kabiri twafuna omushana gwaba mwingi okushera kanore kuko weineho pampe mutkafine pampe mumbai then na sprinkler emwe ushanga no shikere cyeka kimwe cy'abantu cyarabya ebindi tibyarabya twashanga twafuna hird zinche wono baratanizi 15 ushanga twazo mutanizi 10 njyana ubwa buri buzubuna nebe yo mumwenekera kwija
ebe y'omwani yaiza kugwa no mate teri stable nigumane fluctuating so covid gwa covid gwateganise kandi kagwagira no mushana mwingi gwateganisa famu kandi gwateganisa na prices kwenda kuremera aha mutindo nubareba ngo bayanika omwana gwabo kurungi ni nshoromo omwani ngureta ngwanika hangusera ni hamwe bishumbi garo omwani omwashangana ebinyasi byente ente zimpa masha mpeze ebinyasi ente zimpa masha amashagazo omwani nyamwe sente so jokura nyeni nengu neyo mutano munonga kubane gumane netora steps zona kaje kuyagambira atinka koto omwani gwashomeseza abana omwani ni yamuhijja ni hamuki ni nyevugana nyinkabari naona zo mbanka tabana nabaki nabagiga hate kintu gambira abatahi banje kukira nyoni ndwana na youths eminyeto abariyokwe abinitaka first of all mwashanga muzeyi wa inihitaka mwije mu rukozesi mu utilizing itaka twakazo ko mukastama teka hebiti byawigana by'omwani nibiza kuhebiti 200 nibiza kuhebiti 300 nyoni njire bahimpikira aha kahingo go mwana yiware hari ebideba na nogo gwa Brazil for sure nukuchenjinga munonga abasigazi eminyeto mwije ronda pate mwe ohinge ho mwana ekintu cyo kwata season mo kiyo miliyoni 10 okiyo miliyoni 50 for sure nichichenjinga life yawe obwire bwona ekirukora famu egi ey'omutaano aha famu ezindi n'okujya ngo bakora embebo y'omwani eya robusta elite hamwe n'eya cuttings kandi biine contract n'ekitongore kya Uganda Coffee Development Authority ekirukuhereza abantu embebo y'omwani nko munasare bed nkagenda omba UCDA bampereza quality wilt resistant wilt resistant ekikumanyisa ngu oburwire bwe muteganisa abantu bazi buchendeze ati nayongera ar quality y'omwani ati batwara omwani oguriki ogur modern ogukwerwanaho aburwire then kunija omukusa narete choma twarete choma ekiri amutindo ekikumanyisa na nomushubuzi kwarije naza kutwara omwani ogukweyagaza ogutaramushare ati nuko konje kugenda ninyongera kwandi twajyana tuyambiriye ebitebe bikuru tukuteka muki ebitebe resistant kandi biine na outani ushanga no kwata outani yankaga abahingi nimukimanya abintu muze na 5 na mushanju 50 kunkati wago mwana wo guhingirege na outani yankaga no jibona ninkusima ahabwo kuguma noreba program egi kandi twe nka team ey'obuhingi n'oburisa tuhire kuguma ntukusyaho abantu nkaba abaragumeno batushomesa aho kutwine kwetungura kurabiro mu kuhinga no kurisa ninkwijusya ku project y'omuhingi no murisa w'omutaano egarukire kandi ko wakuba oyine ekyogisereho aha famu yawe chete value addition no basa kutwishikira aha office zitu TV West Boma ninga oterere producer wa program egi esimu 0742 25 15 42 omuhereza nabandi Ivan Tusiime katurebane orwa kabiro rwija eshahanzo zumwe TV ni yemwe bye bye.